Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong ka Mawlai constituency uba proses di Saukumi haga santarik ubnai naitung arajar arpuway ula sam Jingïarap de ka song Pisa shiki Nonghikai Skul ki badon hapo ka thain Mawlai ki bakenthum ya ki Nonghikai jong ka Saint Francis de Assisi High Secondary School Mawlai kenton masar nang tadi ki Nonghikai jong ka Saint Anne's Secondary School Mautawar ki Nonghikai jong ka Mawlai Christian Secondary School Motsiar badi ki Nonghikai jong ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School kabadan ha Mawlai Putmuri. Karbaha ka snisa jan jong ka lai tarik ubnai naitung arajar arpuay pan. MLA ula sam Jingïarap sa Shaki Nonghikai jong ka Brighter Minds Secondary School. Nagalyang ki principal jong kini ki school kila penpaw ya ki jing sngongo shikat day ya uba proses di Saukme ubalayay don rengkat barabor bat ki bor penyait school bat ubumju no ya ki habaki don kano kono ka jing Jingwan juga hanya kepuat mata hang nepot school on page nam tak sister jungi barba hakini ki benai ki beldep kumtul arbna apply tam mata ngelamat yu covid bat kemuju pandemik di kelasam jinge bahan nak liang jong di nak liang ke school nak liang paiba bat poro hi gila semi du kata-kata tinggi sungu yu blay ba blay nak kerku nak liang sister jungi pakai skam ke jing duai nak liang sister jungi ki father jungi di reunion jungi nak liang ki pastor nak liang kelemasan ba paro ki reunion pakai skam ba ngilong kum ni belum mata ki songo bagi pajak baro ki duai bagi wat yo blay ha ke ski mata ki wat ke ya ke maria seti pan sim ya ke jing kerku ba sim jing ada pada kan long man jo blay ba ni kona baros jano nak pathai ada kelam kan jano sai sien kini open be bagi kam jam jungi di komno mikmat nak le juga ha kini di benai beladap Jingïarap pelong tik nam tak istong kau pat mentah ha kini singi mentah pada sedang lagi school pemenang metu sedang na nang ni pomoyong ya ka Brighter Secondary School dilawan ketu ka Franciscan Secondary School kemudian ka Saint Anne Secondary School pat kemudian ka Mawlai Christian School pementang kita ni pong sekarang girls convent Pat shen kiri ki school ru bukan pemulai ke siok hi ke juk ke jimenta maka jingku jonga ban ai ke Jingïarap ki school namar ba hakini sngi menta apun nak liang jong ki school kim sim la shu ya ka ban nang siu menta ya ka tulop sya ke Nonghikai ba kham kong san ke jinge jong ki ke da daw ba ki kimi ki pa kim la shu ban siu ya ka school fees ya ki school ka jimumla ki pa ban siu school fees ke daw ka ba kimi shu ka kam ni ke jam Ading teri kita atau Pisa dekat dan show nak tahu macam ni. Auto kita di government 7 di bandar ni juga kita jual penop dan ni juga COB dan nama kata. Pasung long ye kini kita ni kini kita basung tu dalam ai mentang mangan nak liang juga jaga fees quality. Nak liang juga sekolah kita pun lawan COB yang pelok Nonghikai. Kita ni dia belum kata. Dia kerja jaga mensim sekolah tu je kini kita. Bawa apa yang juga niru di Christian sistem ni bansi West School. Kita di school kita bangsa komen menikendu bagi principal bagi teacher. Dak liang juki yang kumle balong mata ngidang lap na kat pala hi ya ka salary jo Nonghikai nak daw ba dan kita pa kita sutu. Kena beteng ya ka ban siu. Tapi kita ru pada kita ki donors ke Jingïarap kita pada ki sponsoring body nak kejong. Kita Jingïarap nak daw ki school kita nak lap siu ke by school. The presence of our MLA in the person of PT Saukme, who has always been very thoughtful in his very human way of reaching out to those in need. I know in the past also PT had never forgotten us and people who suffer on account of different reasons. And Sir has been always close to us even in the first wave and much more. He is here in person in order to make us feel in solidarity with those who suffer and especially for having spared his time to come and see us and to let us know that he is interested in our well-being.
Sir, we thank you very much for your thoughtfulness, for being always there whenever we turn to you. Even without turning to you, you are always there with your help, with your support, by way of calling up to say how we are faring. That matters a lot for all of us here. In fact, we had some positive cases here in the community, in the convent. And yet, because of your help, because of your goodness, and above all, because of the goodness of God and His protection, we're all safe. The very fact that you see us here on camera and present here, all of us with you, is because God's protection was there, and we thank God for this. Yeah, for His care, for His love, and above all for His divine providence that comes to us through different persons and situations. Ngina leng school ngi le kat bala ban ai ke Jingïarap yi kena school chungi haki online classes menta ngi le deb yi unit test mentau banai ngin sadon ya ka half yearly ka bangin sedang dok hat khandai at potorek chung ne banai nang ta ngi dang yai but yi kena chungi wei pe wei kat ka bangila nang ta mentau snam ka bangidon da ka parents app da student apps ka bangile na ka never skip kala yarap sibun hajing sha ya kikimigi paru ki balala ban pendon kam ya ka bat ya kinong hikai ru kidon hi ki bomla ban pendon kam na ki daw ba per ka ba kimla ban ya lai tharai nga kerman ba kadai kata tang ba kata ru ngiele hi te man ong no ya kinong hikai khamtam ya kinong hikai private ngiele hi kat bala ban ai ki ketulok man la ubanai namar tip ki ru ki sham cheng ki sham sitom lamba ke Jingïarap jong ki mi ki pa wat menta namar ba lockdown ki klempat la hi ban yo le se ban man kersan yangi ha karukom jong ke jing siu rei ngi tip hi ko bam chim snam ha bakot ki yarap hi yangi ban siu kat bakila nang ta ngi la ban yarap ki nong hikai jongi ki nong hikai te ki dei ki jong deficit ki ru ki jenjar hi ha ki por ba sarkar kam la ban siu ki man la ubanai ka kisam sitom hi ngi tip ya kata ndrei bala da kata ro namar kipat ke dan ka sarkar ka basi wiki ya la se ka kham surkom hi ka jeng em jong ki hakine haunu banai beladat ka bangila na ka yang jong ka ban bat ke school ngile arab ka to ka ne yeng tam kena school chungi ngim dala araban ya rap hado kata ndrei ya kito ki badan kam ki bangi sponsored man ong no ki dei kena ki baduk ki bangi yarap ha po ke school ngila yarap ya ki lamba ukhau dai ki chur ki chap ke bagi don kam kat bangi la syakito ki bangi la panpoi lamba ka phone call baroma te ki bai te ngim tip re ha ki pentip yang ngi badan bayap na ban mistom wala da ngim la ban le yarap na ma ba ka ain kam sha yang ngi ban lei rei ngi sha duai ki angta ka jeng duai ka dei ka bangi ai man la ka sngi nang tangi le kum ki online meeting bat ki ru ngi le hi ban le bandan bat ki kumata ka sngi ngai kendo ik na kelas 10 ki bala ban ha po ka online ban ya kendo iki ban kren bat ki phang ka jeng system jong ki bat ya kelas ka ba ki nong hikai ki sim ki namar bang sngo bang adai ban tip kumno ba kelas jong ki ka yai sakmat ladang am kendo iki ka long ngam tip re kumno ka kelas ka yai sakmat te kini ki bang ile hakini ki por hapor bang kane ka por lockdown ngintip lano kan kot lano kena school kin man school ngintip re handrai balara kataru kat ka bang ngila ngiale do yap do yem hi kinong hikai ki trace tom ngintip baki teng yo la se kala long ka bakhya ha banya ka kelas balong offline online classes ka kham sitom kinong hikai hapon liang ngintip ya kata handrai ki le hikat bala ban hikai kena kanang bakin du ai khantam ha jeng kule chongki bar na do kelas nursery ha do kelas 12 ni so si kade ya mali iba snap ini na kapor na ta ki jindon kam ki ba yo ni hakane kapor khantam hakane ka sni government iwan na benta ke Jingïarap ya ki na kai di dongi ki ba daki benai kim simla yok syo ya ki jong ki bainong ki lani ki tulok ki jong ki
Wan la da cila don ya kata ka mesin bat kerja dan kapal kerjing tray sistem jong ki wan la da ka skul ka khang ru ndai ki dai ki ba ki dai nan kai ki ba dan ta kan jing song try ya ki kena skul jong ni kum la ki khona jong bat cila ya ai ki ya la ka jong ka kamram da ling ba ki ni ki online class ka ba ba ngakwa ban ong ya kini kino hai kai ro top diang da ka jing sungo da dai de jing ai iba kat no ro ban ni kermen ni kemilan ti ban ni kermen ro ba ha ki bei pat ki por ki ban sawan nama ba ka ne ka Mawlai konsensi ki jong ni da ka sim kelum na ka history ka de ka konsensi ka ba he na ki ba he ta de ka jingon juna hani ko por na ka ar benta ka benta balik kong ika bang Jingïarap kelong nang benda jong brother kum principal juga school nang benda ki overall requirement juga school isu pa bidan hung harni po school di ka school kam long ndega jong kam bon ha jong social hi para ko nang de di belai nang de telephone bill dan har kom nang de jong brother haban pe nang ta ini na ka benda pa concern ka nang de jong brother ham tam e kalong ye bom la kan siu nam ta kasal ri jong ki wala kini ba brother ru ai ba na kali ju kat bola apa syang hi ada ban Jingïarap hi ndai hampun hi na kali ju ka long ba kan pa ko jinge namar ba kasal ri jong teachers asyong ta kai ha ke fees jong ki jong na school kan no nang ta ba dai na school ko syong ba ki pa mangi tip ki pa ri ni mata ki mi tre ki mi ta sho ki mi sa sho ba ha ro kata ka pendong ki pa ikmi ki pa long bandar le chikin nak so sir long ya ka fees bon ki school yo apa jelah hi ba ko grab dong ko India hi pro ko akni sini dalam school ke moyong macam sajanga grab ke school bandar le chikin mata long group banai ki so to shu dengan lagi ni kai hanur kom manage nak le chikin ba ila syak sitam untuk dan lang hi principal dan lang ki kai kina juki kita kasar nak kai ngong hanur kom manage ngong bangin lahap la kuno syak sitam tingong isu tu ngong pek ngong pun bisko ye principal yang principal ngim semua ye Mawlai ngidip syah bi principal jungi dari yo ada ke fees tak bi yo hi 1% belum ai sini kalau ka bedi ke nam ta tulok ko jungi ndai amdon syu kuno ka kanu kuno ka jingyo le ji atau ko jingi ha na le ji ba sini dengan hanur kom piring ki ron ye ga ye ga sem yang ba bata ba sahi long ba hab sebenarnya sedang nang tai apa dengan jinge bon yang sem jinge ha de dai ba hubli tu khama nak bata joki ada beli kada nang ni tai senang di kau di pondok perjo paro kha hi ge syang man ai ga Jingïarap nak bata joki dengan ai ga jing slow je punu bisko yang kap here nomor ba hadu mentaru to classroom teacher classroom teaching mata kami ya ni ke mata online ke ya persyang ni dengan jumi pada kalong mangimio ko classroom mengaji kai ndai kalong online ya persyang ni awan ai ke jumi kai mong na nak ada ngajoki ke ba ni nak ada jumi ni dia beteng de baru so kini ke kamu do blame masjid ini belong Nonghikai teng hak jilong beliau jumi hak kalong ridon ki beliau maka kada dum hikmat watip kalong ya ki jingi ajeng ki beliau ngistu ha isu tho ngastu ha kalong ya jingi kam ki beliau da paro ki section bedo ko mutu nagai mutu bedo paro kan istu ha de do ki bede mo yo ka ki bedan na SSA ya ba jong kita bede ya ke nang dipset school ya ba jong de namta ki teacher ni private kung private hapan manage na kada ng school na kada jong sponsoring body na kada kabalang berbebe ya kada jong dengan stu ha nam ta jinge ka jong ki de na kada hi scam klong ng stu ha ma pa sibol jinge hakne ki abna ga bon jinge ki ma nrei banda kada swing songo yo ble apin long kom ni ka balong mata na jing ku bada jing stay ga jong ble de hapdeng jong ni ki song tho long tan di way problem will not last long. All the problems are temporary. That we have only been experiences for the last years of 2020. We faces a COVID-19 pandemic, but that it end only in the matters of a few months end, because we have to understand
we knew that problem is only temporary problem. Problem will not last long. All of us face a problem, but that will not last long. Only temporary. Benda kebar tentang dia kalau nak konkret yang Jingïarap nam tang jengah berap Jingïarap berit nam ta jongah sepi. Long berit Jingïarap apa skul jong hi besok lang ni hang ni butla kumung la dan ki akun dai ngut baro nama la khat habat brother tu. Kalau abang ide gil lang baro kawai nam tang jong hi lo akun ngut. Dia kawai kelong mana kan yang jong khat ha kelong ma to apa skul jong hi mo bene. Skul kadang sibol di jong kam apa skul lebih ada jong. Jadi laga jom laga convince ya brother sampai dengan dong pala hi nak ada junga aku akan ada ki junga ya Nonghikai ko jing ke pok kalian nam ta jongki apa nak ada junga I express my concern to all the people ya boro Nonghikai ko apa ada dengan junga ya ki umdan jinge kata di hakan dengan puar mata dengan ngomene dia pakai kalau dan aku mut mata dengan aku lain mata misal aku sya bagi bahasa tak non teaching bagi way misal IP brother baru sampai kan dengan jongki Dekat Ramadan nak ada jemahi pemerintah guna kat pi dengan dia kat dia buat semua benda dia cengek semua benda bentuk jengaman ni suruh ha nak ada jemaah nak ada jemaah kalau buat ha dua kata bahkan jelong beriu kalau kita berkhat dah kumui hal dong beriu berkhat kalau baik itu beriu gimana berjenjar dong datang itu kita try kentah kita step try kentah try ying lalu tambah dia jingir lalu mata kita tengah berterwa di jingdir dan bersyong kan dia tengah kata kamu berkhat dengan orang sepupu han tak jauh tu mat apa dengan tim kita lapai kebun di skul kita sayo yang ke Jingïarap Jingïarap tak jauh ke skul tu sulang ba tidak di skul yang ba pen dengan skul ni dan kam di lap mai kita kai syong kalau start tu nam tak kita kai layo balik khamha Sobha lagi ba, dia hakapor ba jenjar kum ni, dia kalau masih kerku baksau ini Nonghikai private. Dia bat ikamen lu ba ublay nong kerku ipi ba, nong ay pi kamet kabasat baksay, makinang yo banyarap ham ha shushu, sai kiwe de ki basem cigi aku kini por ni. Benda juga kalau lebar benda kan ni kum tu senang tahu Nonghiarap, babon di jalan kampai ba Nonghiarap. Benda pada sedang sekarang ni kami berbentah kata kalau pada Jingïarap nak berbentaki nak berbentaki Nonghikai Skul. Di hang ni berbentah di suku. Kalau kita pergi skul kita nak lagi kita pau Jingïarap kata ya kejong. Pada berbentah juga pada kalau hang beri Nonghikai itu cuma Nonghikai ke Jingïarap. Berbentah nomor baru berjauh COVID ni pandemik punya semua juga ya ketulop. Haji miyok tulop jongki nomor ba apa itu log jadi kesyong harga school fees itu nak bonek nak kim siswa school fees kadang pengawasan kalau bah ikmi hipar itu miyok kamu miyok jam show miyok Pisa show kim miyok bensiu di nak liang jong nak liang masuk ben bahan nak bon di school kibah dan po apa jela jengi buat tujuh ni po Mawlai jengi bon ki head institution lagi di principal lagi di headmaster headmistress ki suku bah ya kan nikah yang ada kecingnya bagi pajak, yang kedua hak ni sengi betul yang baru COVID bagi pandemik,
Jadi subha wat apa yang jom ini bagi obat school dari lahap yang ban nak liang joki ban sacrifice. Ani dokumen kalau bawa nak liang joki nak kayak subha yang taruh. Amara por ki normal days baka ya be nanti nak liang school hi ki posyang nak biang nak dapat joki. De hagen isngi baka jakum ni kalau cingnya han nak liang jom. Nak liang jom ki head jom institution ki baka here. Dia pedeng jom ni nak liang jom ngasok dokumen. Betul ni nak kayak dan kemesim kaman sim ka ba sacrifice ba kaman sim ka boleh ban operate lang ba na school di boleh nak hui pi no ka pi de kom no bikhat na ka le ba hingin no ka pi ki Nonghikai school ba di ba hak selo her ba kom juru na ka ba jong ba jin kam pa ba salam Nama Jingïarap bagi Nonghikai ni face kini kismi kuat pemerintah ha kajing pembiang syu kajing yo ha kabede bat ketulak jom Nonghikai ubat keba dia ke sekolah ke jomi nyemla hi bangin syu di mana ni request tu yaki parents ba kimansi ke by school ni sofu yakni ke situation ke dalam hagini kismi kuat pemerintah iba ikme ipa the eight man series ya by school nama kiru kimla balo ya kabela kitnam ke bagi dei kabela si joki mala si mahangi school jomi hi dam bun ikme ipa ki badam bela step dam jomi manata kada kalau ni e abakra yangi kumtinam punya de SMC kumka kri kabade berkat kmi ya school jomi bagi di mana dia bagi request ada school mau kita dalam kita request dan kita omong tadi nanti yang jokan makian bagi kita kita besu keli untuk mana untuk by school nama ini penting pasaknya ini kena lu daga pensiun kaba sokya mau hal kadang kalau kebala ngamalong badan ko office kilo tiba semua dan kemas kila dengan sokongan agak jerok hanya baru ke school dapat pelajar jadi persyabar kunjung dengan school jompi kalau ke school tu yang kecil yang berhibah hak ini sini dalam kampus tu yang dah kibai maka juga kecil kemarin ini kibai juga kecil apa nak orang tahu dah semua yang boleh beli lagi dan berjual lembaga sarkar pada lembaga beli lagi nak juga berpikir dalam konsultasi berkawin Nai Jingïarap roh hak ni kenti muda, lagi ni dah berdaya ki berdua besok hak bagi muda, lagi di school, lagi di Nonghikai, lagi di pun kali tu ini lagi jauh muda, sekarang dah tahu nanti bagi muda juga Jingïarap. Ini bagi dalam gimana? Ki problem ini kita temporary. Orang temporary, ki problem kita ni mah. Jadi dalam ki parents sa beliau di jasa beliau di bangsa beliau di jasa dia kita kecil gimana bahkan kecil buat ni mendapat masa nama jengkelku baik ini badan mengenku dan dari Nonghikai itu tidak bertahan dengan kamu dengan sekarang nak ada yang mana pada kecilnya sekarang kalau bapaknya Syah bapaknya sekarang semua sebagai por, pada kali ini bisa ikut biang sebuah school, Nonghikai biang, jadi minum normal biang, nama kerumah scam, dah kali ini Nonghikai dan apa yang berkat nama dari kena school, ini kalau wajib kena, kalau wajib kena di sini sini mentah, kalau hadu kata, nama apa, miwasyu Nonghikai kerumah biang, tapi lain classes kia, disuruh kamu ada lagi, dekat dulu dunia. Idon kiba dan mobile yang mengikat dan membiang overall hi kamu biang. Ada kalau classroom hi di biang mah, tapi sekarang sejauh yang di dalam nanti, tapi belum kimi kipa, macam kia badan jadi nak benda, nak jauh benda, Nonghikai nak future jadi kita. Dan kita mau show bagi kita school, Mawlai baru school show. Ya dan pada kena. Jadi kalau kita pergi berangkat, kami tahu kita pergi nursery,
Selaku nomor layu di Skul, akan doa itu kuat di Skul. Tapi Skul kreat uniform, macam defin. Ayi, semua boleh tak mungkin kimen. Nomor ba kita kuat di Skul.